Hakabede bat ka kubor ringkat ke heading. Balek cliff diving ngam Jyllop usamla hawa Umtrew. Yo say ke SRT ya kamet. Kabala penmi haka arpu pratari uyayong araja arpusan. Kala don ke jingbakla bat ka kerteng jong ubala yap ngam Jyllop. Hadian baki pulet kila lumya ke jingtip ke batikna. Lasyam baka kerteng jong ubala yap ngam Jyllop hawa Umtrew. Hasnong Umtam Riboy District. Udai ubala tip kerteng kumu Pharius imsat. Nalum nongrim. Dauli kumbala penmi hakatay ka kubor. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.